Abakwatwa no Richard Arinitwe orukumanywa nka Mark ow'emyaka 40 nzarwa ya Rukiga District Kongobire natura Kampala hamwe na Alex Bagumo wabinji barukumanya nka Rasi ow'emyaka 30 mutura wa Buringo kandi ente baba bazibiro mu famu ya Loya Kauma Andrew erukushango mu Buringo B omugombora ya Chegegwa. Okwatwa kwabo kwijaho bwanyuma yo kutera umwe omubature sumu okorwa mu town yawe komere owamanywa nka Steven Chumuri bari kumugira ngo abarondera katareke ente ziri kurenga muri 30 nawe nkwe kugambira DPC wa Chegegwa owija rukweshaniriza nko muguzi wente owahendera abakwasire so kutishikira kubazi leta intabira na mwenda twaba kwata kustandikira kuwenda kuzikura Ogurigera hari Charles Barugahare nagira ngo ababera abanugwe babire barwo mu cyomeye bwanyuma yo kwibe bicori bya mukama wentezi obo Richard Arinitwe yabire nakikora nka farm manager wa Famiji. Imagine nkaroya bano banta kashangwa bakwasireho bamwibire yabasibe myaka 2 kubu hanyuma shazinu ogo mwojo omwanyakoro ikara kabari Rukiga county hato mwojanya kuri hamwe na werasi ni mutabani witu niko turamwezariyo konka vere sole turahora turashasha ubwo kubanza bakaba kwatera ibicuri bibire bicuri baba twara babasibe imyaka 2 sazini babe batakamazire imyaka 2 atsa esahe gikabiza kwa kirente kandi babirente zingizinga kuba rasi agambire obutayita butunda kinana 5 bayibizire kusanya ho kiraro cyona kindi ezo mushejo so nyenda kwebaza abantu babulizo kugira ngo bakutunga information bagiteretera cyo kutiyamba kureba ngo tukora operation turabamo. Abakwatwa bakumirwa hari polisi ya Chegegwa amakuru akagasha kwa Philip Murangira umuri Chegegwa.